machuwe kongwe belo leza bakebe tokele na nzila ya kinkulu tokingunza menuke futula belo na parametre na kele benike tanga mingi soit des hommes bible na wapi diam sibe to baka yi na kele David kaki stadi ya Nzambe selon livre ya belo yani voilà que stadi ya Nzambe mais par après yani kuza voir le roi d'Israël wao sobe le talamani yani Nzambe yani wana mtu msamulu yani Nzambe mais pour que bien appuyer la candidature il y a tant de fumalo il y a bao parce que les chrétiens il y a que les banques politiques pour le problème qu'il fait il y a beaucoup de problème est-ce que donc l'angouza qui va congolais aina bana mambo ya beto ya bwana ya Kongo ya kele ni banguza et si beto bana tete na ba résistant aina sala résistance ya kele kuna beto bana na Kongo ya ntuti na Kongo ya ntuti na ntango beto katukaka na Ethiopie tongi piti Ethiopie na kukuma na Kongo ya ntuti na beto sala 80 ans de marche 80 ans de marche bakoko sala mais la kukuma na Kongo yetu otila ina bane kuma bisika ina ntangu ina peut-être mingi za bave explication Kongo ya tutabidi ke Kongo ya Kongo ina beto le lokota Kongo veut dire la paix l'amour Kongo bientôt otila Kongo bientôt otila et ntangu ina bamekuba kuna et bavwanda kananzira yape après avoir kuvwanda na kati ya bwana ile metala kifodele kutunga mais na kutunga yao na jambo mingi saba ve awa bayakaka tena kunaka mambo ya division kitantu na bwala mais attends est-ce que na kitantu beto na tunga bwala est-ce que na kati ya division beto na tunga bwala mais il faut bien valoriser il a quel kintuadi mutindo pe mfumo ya luyalo kile zote kintuadi l'amour la paix pour régner vivre ensemble faut y avoir mais expression ya vivre ensemble ya bandana bakoko ya beto c'est dire que me rappeler beto nzila ya Kongo yetu nzila to ya bakoko ya beto kuvala kintuadi na mbungu